खुरुमजरे अहमदंग सिगे मरोब पाउसिंग सेनापति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा भारत सरकार मणिपुर सरकार अमदी यूएन सिगी नाकल अहुमगी ओइबा वारी सानबा लोइसनख्रे अमदी दिल्ली दा कैंप तौदुन लेरिबा कांग्रेस पार्टी ना राज्य सभा ऑपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद का उनदुना मणिपुर की हौजिक ओइबा राजनीति की मतांग पाउदुंख्रे ISTV पाउमेन ताबरिब सिंह तरम नोक्सबो लोइना पाउ संदन पिजरे सेनापति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा भारत सरकार मणिपुर सरकार अमदी यूएन सिगी नाकल अहुमगी ओइबा वारी सानबा लोइसनख्रे सेनापति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की DRDA की कॉन्फ्रेंस हॉल पांथोकिबा वारी सानबा दु ngasi upung 15 minute 15 dagi hoduna nungthil pung ani phaw sedaki ngasi gi wari sanaba du da India government की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जॉइंट सेक्रेटरी NA सत्येंद्र गर्ड स्टेट गवर्नमेंट की माइकई दिगी एग्रीकल्चर मिनिस्टर V हंखल्यान ट्रैवल अफेयर्स एंड हिल्स मिनिस्टर N KC अमसुंग एजुकेशन मिनिस्टर TS Radhesam Additional Chief Secretary Home Dr. J. Suresh Babu Masung Secretary Revenue T. Ranjit Singh Asu Sarwaki UNC की माइकई दिगी प्रेसिडेंट गाइडोन कामे यावना अतोपा लुपसिंगी म्यूई सिंगसु सरयाखी वारी सानकी बसिंगी मतंगदा मफम अदुदा लेरिबा खुगी पौमी जेट निगोंबा यावना ISTV न्यूज़ के खनबा टीम ममना वारी सानबा सिंगी मरिक सुंबा पाउ मियामदा खंगना बलेरी हुजिक अखुई मफम दो लेरिबा जेट वारी सानबा दुदा करी करी नाकल अहुमना यानबा लेख्रे अदुगा कर्म मतमदा मतंग अमुक हन्ना वारी सानगदोरी जेट दोरेन नसी पुंग 13 मिनिट 9 दगी हौरगा वै सनरबा हौरखिबा ट्राइपटर तो गसी पुंग अनि ताव मतम दलोशन क्रे मरोइना ngasi sanaki wari asida wareb lokhiba si akoi lagliba tang kungatret april ki tang kunteres da next round of to wari sanaba duga ngasi ki maruina wareb pi akoi tang tara da akoi manipur sarkar ki cabinet decision mafum matung da united naga council palo da bi asigi tab fi ama pi haiba sini duga next round of talk sina akoi april ki tang kunteres da pang to haiba sini ngasi ki wari sanaki basi matang da kona unaba matam da akoi second da ko gamda united naga council taliba da bi asida so koi maram taba mayam खाना भैया मरा मैम यावेदना खुदिमा सिगी डिसीजन मेकिंग दुदी अखोई स्टेट सरकार सिलेका स्टेट सरकार नरो को फिरे बदुना अरोय बोगिनि हाइबो फमसी फोंदो अमी अमरोमदा अखोई नटेनागा काउंसिल की प्रेसिडेंट गाइडोन कामेने फोंदोपदा नटेनागा काउंसिल की वेना कोई तालिबदा भी अखोई नोमिनेशन सिबा डिस्ट्रिक्ट रेट रोल बैक तो हाइबो फमसी मदु हादोप लेरोय अदु चप चाबा अखोई गाइडी हाबा गाय मणिपुर सरकार का वही सनाबी आबा सोपा 3 लाख सेन सानरे अदुना हाइरिबा तांग तरा अप्रैल की तांग तरा सिदा लोरकपा मखोई सरकार की बा कोई कैबिनेट फम फम मतुंग दा लोरकपा डिसीजन अदु तारो मतुंग दा नटेनागा काउंसिल की नेस्टे लेपनी अदुगा लालिबा तांग कुद्रे रेपिदु तांग कुद्रे ता पांचो कुदबा नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक सिदा मदुगी डिसीजन लोगनी अदुगा तब साबा मखोइना तालिबा दाबी हाइरिबा डिस्ट्रिक्ट अखोई हंदोक्तबदी मसी मई तोन बा एजुकेशन सेक्शन गने हाय फ्रेक्टू होंगले तरा अखोई एप्रिल की तांग तरा सिदा कैबिनेट फम फम मतुंग लोरक डिसीजन अदु मदुना अरोइबा फ्रेक ओइगनी अदुगा मदुगी मखा तरक कोन अखोई नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक ती लालिबा एप्रिल की तांग कुद्रे ता मखा तना मु पाक्तो पाइबसिनी अदु दुरेंगा यामना सिदा हंगबो यारिबो हंगे अखोई सोफा हाउसबाउदा 3 लाख वरी सनाकिबा स्टेट सरकार ना कदाय फावबदा फन के यामा अखोई काइथोइबा मदुना स्टेट कदा कयाम कानाबा पीरिबा अदुगा कोई सनाबा स्की फॉल प्रॉब्लम दगदी करी ओइरकतगे हाइबसिनी अदुना अमरोमदा मियाम हांगबो फुंगसिना अखोई मसा पुथोखबा कोई म्यू एमना मसा से अमुक मा की तिबुंग दा मु हजन बे यागदरा मरुइना डिस्ट्रिक्ट रेट सिला फोखम मतुंग दा मु मदु रोल बैक तो यागदरा हाइबा अनि सिगि चमनो बे इशू सिने दुआ मसी पुने मासी लालिबा एदगी तांगतरा दा मणिपुर सरकार फंगदरबा कैबिनेट डिसीजन कैबिनेट इन्फॉर्मेशन अदुगा लालिबा एदगी तांग कोते ता पांथोकदरबा नेक्स्ट राउंड तो कसना बजि सबसाबा फाइनल मा पुरपम मगे हाइबिसनी तोरेंतो मफम दो लेरिबा अखोइगी पौमी जिनेपिर रिपोर्ट असी लाकलिबा अप्रैल की तांग 10 दा कैबिनेट मिफम फम मतुंगदा मदुगी सबसाबा ngasi सानेबा वारी असि वारोसिन प्रोपंग ngमनि लोइना मथंगी तो असि अप्रैल 23 ता पांगथोकनि हाइबसनि थागसरि जेट हौजिक मखाताबा ngasi gi ISTV गो पाउसिंग दिल्ली दा कैंप तौदुना लेरिबा कांग्रेस पार्टी राज्य सभा ऑपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद का उनदुना मणिपुर की हौजिक ओरिबा राजनीति की मतंग पाउदोंख्रे ngasi ayo गुलाम नबी आजाद का उनबा दुदा कांग्रेस MLA गोविंदास कोंथौजम AK मीराबाई के मेघसेंद्र TS लोकेश्वर O सूर्य कुमार O हेनरी अमदी फजल रहीम अमदी यूथ कांग्रेस की माइकई दिगी AK रोमेन सुसुराकी पुंगमरम सुमना वरी सनबा दुदा कांग्रेस पार्टी की माइकई दिगी गुलाम नबी आजाद ता हंदक पांगथोखिबा 13 सुबा मणिपुर विधानसभा मिकल द कांग्रेस ना सेट 19 फंगदुना माइपाक BJP na matau karam na sarkar sem kiba Congress tagi MLA sing sian kiba parliamentary secretary ki matang damadi
Anti defection law gi matang da ruling party speaker na thausa na leithok ni haba wafam pawnum ki Gulam Nabi Azad na Manipur da Congress sasan hanjilak na ba hona bada ma ki maiki di pangba ba mating pangani haina thajaba pirakhi haina Delhi da kem tawnu na leiriba Congress MLA mana ISTV news da phondrole Amrom da Hanagi Deputy Chief Minister Gaikangam na Lusingba Congress MLA Singh na ngasi Supreme Court ki advocate Salman Khushid amadi Hana Finance Minister oiramba Supreme Court ki senior advocate oiriba P Sitamrang mas unakre makoyani na 10th schedule na Parliamentary Secretary singi Office of Profit da soidna disqualified togani haina phone role hari ngasi unaba da MLA ke Ranjit MLA di Korungthang MLA Lokeshwar MLA ke Megazendra MLA Surj Kumar MLA ke Govindas MLA AK Mirabai amadi MLA Saltolians amosu siraki Amrabda Manipur ke huzi wariba rajniti ki fibung ki matang da AICC ke office da press conference ma pangthokani hari Tawal district ki manung senba Karong Maring Village da National Health Mission gi meng makada District Health Society Tawal na sindo nomi ge health melama ngasi pangthokre hawdabu ge toromda Tawal gi DCM di District Health Society gi chairperson su oirbi Roshita Chief Medical Officer Tawal DSS Tawal gi Director Dr. N. Zendukumar District Family Welfare Tawal Dr. N. Akendra Singha Kwarong Maring Village ki Chairman P.S. Leidunna Maruiba Music Siraki District Health Society makada leiba Departmental Store Taraga Nepal ki stall sing hangduna photo exhibition amasu pangthoktuna ana layong kaya gi maramda miyamda sugay na kangan ki Karong Maring Village amadi akoybada leiba khungangi nupi amadi angang yawna punna mioi samuramda haksel khudongsa fangan ki health mela adu da asa staff nurse ANMs asa facilitators amadi DSS Tawal staff sing na sauna mating pangki iramda Manipur Artists Association na measles amadi ruvella mari leina ba short play amasu utki DC Rosita na melasi ki kanaba khudima khunja sing na lohona bohona se haike ultrasound and the x-ray kali facility bong sida por na hai do yam phaba ke noni ada phasana evel to dana na ye lain bagi ke no khudong sa badalo Mayang Imphal leba Primary Health Center na sinduna Khuman Mahikol dagi Mayang Imphal Primary Health Center forwa Mahiri sing amadi oza sing na saruyaduna measles amadi rubella gi vaccine kapthok pagi saroma oina khongsa na pangthokre hoji pagmakta na tenba brem tolmanse For the first time in Manipur, MS Sophia Traders brings you Railstar quality lubricants. Lubricants of all kinds of vehicles. Hydraulic oil, gear oil, brake oil, axle oil, coolant, bearing grease, etc. Now available at Railstar Building, Langtabal Leb, Imphal West and at authorized dealers across state for a smooth drive. Quick zone gidi tatis college di mambal suma phone kuding jam mane yo suma ngaro pista salabni na adu suma takta superlink footing ge offer me amon piri sidi tas electric run no sin bagum na yo tisin ber dudi sana gi mohut yang na sin be yandre hakchangi labor solak padagi producing attaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama numarataba singi dabak amatta nairba upaidi jolip syrup amasu Jolip capsule with chutney snevio. Kay do ino? Kanano? Kay ino? Kay do biyo? Masipum na. Noy lebede gari han maga tong ngam drone. Hura laga tong ni khali ba namai do kay dro. Senbun puthoga lebedi ngam dra. Senbun puthokna lebeng ngam drasu Imphal Finance na salo. Ay jo han ba lengam tadna Imphal Finance tagi loan oine lori. Imphal Finance na longbu manung de gari loan lobu yab tong chapa pizeri adom na pam makhal gari kudingma lobu be yabne. Montessori is an education for independence, preparing not just for school but life. Likla presents JJ Montessori with trained and experienced teachers and a world-class infrastructure in Imphal city. JJ Montessori provides daycare, pre-nursery, nursery and kindergarten programs. Break matunda puno putaram nomok seri makata pausing Manipur amadi Madhya Pradesh ki Oza amasung Mahiru sing marakta Unity amadi Cultural Exchange ki thabak hangat na naba
Ek Bharat Swasta Bharat program ama ngarang Manipur College na pangthokre Manipur College na yumbo ina pangthokiba toromadu Madhya Pradesh ke oza amadi mahiro yauna Manipur College ke oza amadi mahiro singsu saruyakhi Sayasigi January tang kun ga taruk tagi ngasi fawa singjame ukram lekai gi mafam singda toti sing tharak trehari lamda madungi miyamna ngasi lekai gi community hall wakat mifam setakre toti sing tharak tabagi matangda mari leinaba singda wakat labasu ngasi fawa kanaba phangdre anoba pipe sing panana bini haiduna hanagi adiba pipe sing kaktat lamle hari mari leinaba authority na miyang sangbi duna thu matamle sing fangan biu haina lamda madungi miyamna arfil torli Somdalda best tova laroluf ama oikraba tungalels muibana lusingba NSNs IM na Manipur gi apikpa naga tribe sing maru aina kamo tangkhul singbo haugiba sahi ne puro masida ot naibi tabak setaduna misamda akiba lehenduna hingali haina Manipur naga People's Front MNPF ki Assistant Publicity Secretary L Zimne thadrop serorman kangle serol sinama khata duna muibana pamlu pandam sing phangnabu gi namakta sainai lusingba maukse tungi information da Yumfam Oirga Aran Batabaka Tobudigi Eastern Nagaland Misam Kea Ot Nermatunda Sopanankiba Madugi Maka Tarakbata Tankul community singing Sumo Pong Batahanduna Ot Nabi Tabak Satraki Hari Mana Tankul Singda Satakiba Tong Adu Kamo Tankul Singil Singba Yadabadigi Kihanba Amadi Hatman Singba Haukiba Say Sing as the Satadun Lakiman Hari Kamo Singbu Namtaduna Tamba Oina Silong Ekota Yakiba Sing Hatki Ekort sign tonobadu da yaukiba kharau singde ngasi su hingli hari masida kamo tangkul sing maitai sing amasung koki singna NSN IM gi thong sing khangna loina drabadi makoina pamliba yengthina hanbagi pandamadu phangki batabani mitai kuki amasung kamo tangkul singna masin manau oibagi mari du hena sesil handuna NSN IM gi mathong hutaba thong sing maitai pigadabani mitai lalolup singna singkhong gi sauta leiriba tangkul singda attack tonobi tumta kulai paiduna koisa satun leiri haina NSN IM na sandoliba si aranba propaganda ni mitai lalobu singna tangkul singda kuthanabi order amata thokba leite singkhong da leiriba singmi sing maroina kamo khunja singbu suman mabapon duna pamdo thodo thoknaba silang liba si NSN IM nani haina serolo sina makhatana khangle besalo patang simuro pausing amukan pizre Senapati District Headquarters da Bharat Sarkar Manipur Sarkar madi UNC gi nakal hongi oiba wari sanabulu sinkre Delhi camp to Ladybug Congress Party na Rajya Sabha opposition leader Gulam Nabi Azad ka unaduna Manipur ke huzit wariba rajniti ki matangda pawdam kre hoji pawgi ISTV na pijo paw matang sloizre meng tabi puno pom kana krom jare